twire ntuzigaba kurwo gwentandikwa ntugaba miringo mingi tweze twazo munadizi twagabe ibintu bitari sente tweze twahinduka tuje na program y'abakaze ya web nibagabe sente twagera program y'imyeto ya YLP mbagabe sente twagera program y'imyoga bagaba sente twine parish modo bariyo mbagaba sente z'abantu bazakira konka muntu wo kugabira sente nembera yakubaromu ariyo mboro sente zo nazikosa productively ashashure argo mboro ziyambondijo nutwe natamani aba program y'ikireke later on nsakureba president abena guiding ashonga zibikorinda nacyo ntubasa kucireba ko twatunga time mu studios nyine chairman y'aba district ya Kiruhura umamdana mukago dana mukago akiri fresh kuruga umwanya gwa kabiri gwatungire umukwembera je district hano mu Uganda district zukingora igana makumyana abirariyo wa kabiri ngorwembera district age nyine umwami Asimwe Nelson bashija no coordinator wa NUP nupe birebi yakoririzi na nushote ni hagira muzikenerwa bakukira n'aba NRM usharafa ndaho tuyabana Nelson MK yakirebera mu uburyo umwami Tonawe John uhagize wa NRM n'umuganizi wito aho butosha nukwe turi tuti umwami Moses nwagaba yatunga mu buremezi yatwara umuzire we yakumwe rwaro so either not joining late or he will fail chairman abantu Kiruhura n'abanyarwanda bona tukutabarisi bo bari koraje so bera misomira kariya inyenda kutwara mu bishogo cyo kubanza kusima umwambo wazo wa postinga na management ya Sky TV icya kabiri nienda kufitya kusima kwanje no kunenda mutyo abantu bona bakuza kuba baturikize kungo kukira munonga abantu Kiruhura abakukira kureba Sky TV kandi abakujyagira nangwa n'abatiriho Radio 5 nimpamya ngo nabo baturire gishaha aho bari kandi kwakira batahi banje banashanga mu studio umwami Nelson n'umwami Mwana wanje John kandi panelist wo twiraha na Rwanda n'ikibina cyito cya NRM cyo kirwanira ho bambe kuba tweganyirito kwija we natamwe mani gejaha agamberera pate yitu kandi pate riyo ne ibemberi hangeri umburyo obutukwenda kandi obutokunda so imbaramutya NRM ihangeri ibemberi je munonga kandi no kutabarira abantu Kiruhura kuba abakabiri omukiyanda okay so tutaka kurigireho so kumba bakabiri echo kimanyisa ki cyo kubanza kimanyisa cya muntu utegereza ubuhereza okuba bakabiri amuntu utegereza ubuhereza bo kuba bakabiri ene max zatutira mu gwa kabiri so nicyoreka ngo tukageza kunka tukashyire afuturukuza abo kuba nore twihamu kinana kunga tukenda maximum 20 tukaba bakabiri kunga tukenda kuzo mu bwoko banza kunga eze bakazereza kurigira Uganda yo no kuya performing nore ne yatsingira isingiro ekihamu kinana na mwenda ikimanyisa munaye ne cyende cyo balance kukezayo kunga at least performingire above average kandi bita performingire je ebi bikuturemesa maximum 20 hate nibyo tukuza kufocusingaho nka to maintaininga ebitukozereje and program yeje ya Radio 5 chena na mwenda katonyeza mushanju ngo ku chairman kago yatugambira ko bari no kunyambu kuri mu mugwanje kumanyisa abantu program iri na Radio 5 DJ Kanyamano wagitaho DJ Kanyamano bari kuboroho ombwire Nelson abantu bahinda musyo wabare no kushoma wabare munonga Boaz akire kabire kabaho na kutangira na kushemerwa na chairman ayabi ahataru kutwara district ya tuzire bo kwa tukaturuchura saka bire kazo na shemerwa na wishe mweto nawe ubumbe ni mbani misi ngokobe no wishema
ninde amisho kanarebe kankubishe mu kimanya mutumu none azimbe tuyirakire kuba konka mbiremba ninkoratara program chairman we bare ukwemera district ekakwata umwanya gwe kwasere no nabenta kumanya bawe ibintu bagendera ariki kugaba maxi Nelson asimu yabasheja chairman wa NUP aba district ya Kazo Boaz atinkira mu gihati umaze degree ya kabiri ntumbetire kuriya konka nabo jya mu turi mu government imbi hatukajya mu turi mu government nungi korora ni PhD ya PhD narukoro professor hatu mwene kan yo muntu wa man konka haba government kurujyango nungi obe noku mwena tawe nimbiba kwibira government jikanojyango nungi hate shaheje ni yangu nkabire ndi umwe mu bantu abo kuyamba ihangeri na munongo mbintu byo kuteka na Enkora na yihanga ngabogera ngo ukuzibere kuteka abo kugira ngo government nato rino teka kandi uyu no ugamba okugamba bari Nelson mu government imbi iwe Nelson utakasimya ka 35 umaze degree ya kabiri uri chairperson wa opposition party mu district ya Kazo yarigera rikivura uri ya TV no rebwa no gamba hata government ko kumanaginga transport yo kumusitira no na transport yo kusia wanyu no kanuni not transport fuel akoza transport hati government ko kubernungi alternative ya kabaro hati kogere mu government keko birero nungi hati no reba wa ngana kutebize stora yo musija yabira ryempa akarisha kiyenko ko murundu gumaka garaka kahuma kiya umukire kiyarebere njojo yajya tayibamba tenjojo akwiba kiya umukire yarebesha kiyenko yagaraka yahuma mwene kwawe babambate bya stora bajya ngo ari ikintu cyangwa kata kicarazaga ngo ari ikintu cyangwa cyo kusingesha kiyenko hati aho kugira ngo abanya-Uganda situiro muri yeki emyaka 38 tutwikereza ngo nanokuru bwibanda kwika tinkina mugongo ahubwo kubura uguto rwiba turwakamazire na myaka 10 kunga turwacyo twikereza ngo abana bashomere bareke gukora kanarwa mukaga bina kababigize ahanga wanje twiragawizo bwero urugwija kuno urugwija kuno ninja bareke kubyara imitumba twikereza ngo abana ebicueka cyenana na mukaga ahariga abo kushoro mu universities bari wabo kandi ujuke kubaguza kuzo mu universities bandana babanza babuguza nicyo cyo kurebera muri Kampala to kutambura muri nakasumu nkaka kachaka katekana umwana na kucumito musi so okwetegereza iwe Nelson umaze degree ya kabiri amyaka ono iyo muri kiyuka mutakugambe cyasomye I think in a public administration. So umuntu ya person opposition party Kazo uri ya TV hateri ndio nuko kureba umuntu gumwe ukareba enshaje iyo umukupema kwawo that is the minute you talk about in terms of achievements yo okuteka ngo nyewe nkabona ko nabonere nakora ka degree kamwe nakora ka kabiri abo patinga shomera ga government konka bwa nyuma y'ibyo byona ukacumanya ngo nanawize ndo mwana kawujya konka ukatwara ishapura cyawe cya degree bakomoni ukacumanya ngo degree bero no byamana z'umuntu wakereba konka side yanjye na achievement konka side ya government washanga abantu bakine degrees no babyamana z'umuntu then umangu ihanga yombuzo hina bine degrees bimire nazo mu rutaro ndacyo gamahangana bwara John abantu bahenda musyo bari muno abagenzi banje ko especially for go mu Rwanda sub-region ni baramuca kandi kushira muno aho mu isaza ya Busongora itwe abaku herera paka situngire kizibu kiro cya kasatu ikitunzu kikali umwana umusida wa boda kanarga cyambara najya katunguru ahekire bitoke bye cyamuguru cyara cyamurya kikaki cyo busasi kandi twine ebitusabire special abakuwa aha kumitigating accident inkezo
no hariho process ya compensation konka kandi tekwingana n'ubwomezi bw'umuntu congratulatinga abacuruhura na chairman RC5 kandi okusaba technical staff na counselors ngo okuba nyowe nimanya district nyingi zikushira gukora kurungi uzikumara gukora kurungi technical staff na bakansara batandika kurwanisa chairman abo kubo bwiro bwingi n'abantu batekereza ngo credit yajya owe kandi ubona abo bundi ba contribute ngire ha success ejo so ni interera bakansara success ejo chairman akatora n'abantu bona kiwo mugombora warigire munywano wanje gasho mu akenshungo akaterwe gombora yawe so niwe gombora yawe haloho assessment yayo abantu bakumanga halo assessment za sub counties so chairman nakawo nubatekwa kutwara credit no bemera mu bwerane ko babanda ukwinyona no mukono back of the chairman mureke kujya umuntu umwako gwa hiri district yabire ko banza ikari ibanda I think katebire yakasatu wonka halo ikisanda kiri cyahwire icyakabarore yabire ukubanza barwanisa buri umwe we naba ntaro z'abantaro kanso zarimo kujyaho so ni nsaba ngo ibe bitajyayo obamwana wanje Nelson congratulations kumare msomo no bora kutakagura gitingire cyanguhire konko mahanga ga heru someone masters in something kujya masters basemiriye ko bamazire bachelor's degree oyine byokozere kandi byokozere hatununda kugukamo hati toso kugira tunyine masters kandi nyine mu rumo cannot blame government over that because you have gone that master something icyo ugire ku mastering echo nicyo semiri bijya gukora kandi titeka government inyo semiri kwa platform so masters is kweri specialization of absolutely kubo bano jya gukora masters in internal medicine kwa PSW to Diana Twine obuyizira hano Barara University akanaenda ku masteringa internal medicine ebintu obujanza byokwatire na bintu byomunda mwana wanje Dr. Marvin Mutakoha mutabano wa senior professor karaenda kusoma ibikwateine na urology ebinsekeza nali eminyare nali ebintu bikwatirine kebi professor Chitia uwe bwongo bwonka is a neurologist so buri umwe naraine ukuboja ha masters no gire kuba specific mu kintu public health very good hati nananka tukafina na professor vice president anawakali mdievi utandaro na public health ni sanitation hygiene utandaro toilet bathroom na kubadebisa mu byete byo no tukuru kugira ngo kubadebisa public so atogu mwa ndabudebisa umuntu tukuru kudebisa public health mujyango n'ibyo butandaro so mwana wanje Nelson ebyo ihireyo ubgaragara mazima ngo usomere wakora thesis watondoza bakwicereza amazima ko ngo ukozere masters kigwire kandi tikiri cy'ubwegese it is not academic kugira ati ndiyo nisero murumo kandi nyine masters it is wrong and awkward abakutuliriza nimbendeza so wambera flat Boaz na nyora kunahaza Boaz Nelson ejo ni mwari zero ejo tekawe mwari noreba ekizubu kitwi no mwihango ntabwo kugira ngo buri muntu we nahashitane nayereba ho nk'umuntu so hatwana buri muntu nakwacho kurebera akakwa Diana akakwa bari yo munsi hati Diana kiyabukozere abo bajyango akakora hatari yo nakora internal medicine ya Diana hatari yo nakora ari yo nakora ki government ye muhiro murumo wake akaguye kora bari yo munsi o nanko wano hicho kurebera public health no ijuka obwo kufa kwa nebanda bari yo munsi kuba mufundeze ngo ayo naza kutwara ibintu kubikebera tiyasimba majuba akimusye mukono bakamureta tubamushamisa ugaminasa so iwe no basa kwerera gamba nabantu bamukakoha iwe no basa iwe John no basa kwerebaho mwene bajyango buri yo muhashitame no hakurebera izoba konko cyumanye ngo ebicweka cyanana na mukaga by'abanya-Uganda bona tujya ngo bine masters watereba ebicweka cyanana na mukaga by'abanya-Uganda abana bagurize banja bakashoma bari umukabashitanye n'umukata bakuzayo hati John wane ndagambise icyo ujuze kampare kwatse ka smartphone
nubaza kutema n'umukono nabwo no kugenda ndaba amasaha aho no kumanyira ngo ense kozere iki no kumanyira ngo ense rukubi chairman banzo tereze ikishane program yo kwereza abantu sente katubanze turebe parish mu cyuruhura abantu sente bari mbazitunga ako president ari passionate ar parish mu icyo kubanza parish model ingira neshana next one to discussing okaki mwenta kagira parish model umuntu wena hatanze abana Tima Nelson kuya yazire but I believe utuma wene abana kunga abana utumwana wo mwishomero to kumutayo kuza gukora umutayo kutunga ubwenge ubwenge bwo kugira iki yagira ata gukora ikihire umukugo kwashomere nawe ne uwenka wanoshoma noshoma abo kubahati ni nshoma gukora ibintu ebitakorwa umuntu ushomere so niyo ningira ngo bwenge butwihaye university ninga level yone yorabe wahikaho ushemerere kuhindura ukakora ko umuntu ugize rota icyo ushomere ukakita umunkora ebikureba so now parish model icyo kubanza nyenda kutwara umugisha muhango munonga kusima government yitu eriyo mbwebembezi no kusima president abo kubasa kwata banka zitwabeturira kambara ezibere zirimbara ezibere ziri nzikomarshero mutabone akagikwata mbweni ministry of finance akagikwata akagitwara mu ha LC2 akagira ngo banka ejo ebe nto yagireta nto yasi akabura koma kugigura kureka ne sente akagirata akazitama banka ekazankahi ministry of finance mbweni yone kazankahi ahamurika sente zikaraga kampara zikaraba mbarra omusite yito yitwine hato mwestani zikaraba omutawuni kanso yitu yarshere zikahika ahamurika nkargongi zikahika murika nkakanyaryeru zikahika murika umukatongore kandi akagaraka kagera ati na minister wa finance arijyaho bank manager arigenkahi arijyaho loans officer arijyaho so inyenda gamba district yanjye konkani impamvu nekihanga ryona itwe sente twazitunga kandi sente twazigabire kandi sente abantu bayorekire ngo nubazitwara konkito hariho n'uri kugira ati nyowe tinga kwataga miliyoni mbweni nyowe amukwendo kwanjye abo kwa noma bakagira ngo uri umuntu atware miliyoni konko mukwendo kwanjye business yinguza kutandika abo kuba mberinda umuki inyende mitwaro 50 kandi sente zona zagize resta zatungirwe kandi abantu bata abo kwa kuba noraba mu rushere oreba baba kweta bajuakari hato butandaro bwa chapati bweyongere hati buri muntu wena ariyo nagezaho kuyiye kiyabe atakugira ata aba welding orebera madrasa enyigizona omutawuni zerihi kutubuza naho kurebera so harmoni impamya abariyo nibatandike ngoko ningira ngo harimo kandi kirungi abantu nibabasa kwija kushoberwa abo kwani impamya ngo district yitu nebasa kubera mu ine mwentani so kukiraho ezindi abo kuba hati yitwe bari abakorenda a national level nashatu na mwenda kunkati to turi ari 12%. Okay. One already district so kutwa kuchendeza 12% umwaka ugu yaza harteni government yitu yatongere sente umwaka ukwisha so by the end of our term ntuza kuba twine kitwakozere kureka emphasis hati to kugita ni sente ezi zakora ki ni sente zakora ki nambwe zitunga zakora munywani wanje Nelson abo kuba almost think kutabasa kutanisa kiruhura nakazo hapana
abo kuba ntushana tene kikuhinduka nabwo no waza kucyetegereza waza yo kagiye sente zitungirwa abashemeye kuzitunga ikizubo cyo kuza kutunga umuntu uri kugira ngo ashemeye kutunga sente ezo no mukozi uwo mukago kandi juko munyenye cyakaye naza kwimuka mukago nambingire sente zo murka gwa rwongi nizigira nazitwara so icyo kubanza turiyo tutamamana kureba ngo abantu abashemeye kutunga sente nubu abo kwa nimpamye ngo mu Uganda mu buryo mu inumurka tayine hata kurwumurka so toshemeye kwate sente zo murka gwawe kandi ukazihereza umuntu utashemeye kugira ata kuzitunga ndijo cyarenja kutugine naka akakiko ka Parish Development Council na Parish Development Model Committee ejo norebe mwe ejya LC2 ejye kusupervising hata iyo niye kushashurwa ziriya sente konka council eri kwa approvinga loan ya Nelson na turnawe ejo it is not facilitated executive ya sako executive ya sako and I think to me ahata honho tutaka kwatsizeki government eshemeye kutera tocyo mu kintu ekyo akareba abo kubanyo kwija ukansayiningire papura ukarabata kuza kumanya ibintu bintungire kunakubasagara recent z'abantu abantu abo bashemereye kuba facilitated. Listen, chairman icyo nambore za parish model specifically na nyenda tandikiraho nka programu erohati abanza twicishane konka ntugamba kugabe senti generally aba programs zinyi za government haro yabakazi ya wepu haro yeminyeto ya YLP yemyoga nayo ichuruho and so is parish model umukora kwawo government ije takozire niki. Why would you want to blame it ya kuja ministry ya finance bagitira mu kanao wabaye Boaz onchereze just manze ngarike makantu kace just hari twatandikira chairman yagamba aha kintu cyo kugira ngo no shomesa abana okugira ngo obwenge obi ayishomero bagire ecyo bije bakabukozesa ni nyikerezana nawe konka ekinani nyenda chairman amanye ari abanze az ecurunye naraga cyuruhura naraga kazo no hariyo abashija bingi abebe mbiri hangiri okumara imyaka 38 bakashomesa abana babo babashomesa zo mashomero marungi baba ho bwegeso babahire muri cyamana nyendo tugambere umbashije abo abana babo nyendo ngiroti umwana mutabano wa nanka wa minister nanka wa general nanka akashomeki hatariyo nakoreki yatari ahasente zanje nyowe okubona abona ndinyara kumushashura so nagaraka ahacobwa basente government buri chumwe cyukwa government noreba Nikoro Machaveri akahandika katabo ke The Prince ngomu itare atza kuyabe nahandika yahandikira umugabe yamugira ati utarehereza abahuko bawe eberabo omurundugumu aha ngo kuba wabahereza omurundugumu bamanya ngo bukwiro nabazakora ki nabazakoragaho omunsomo echo wazigambaje zona in fact kugira ngo no program zibezita kushana apana okuyaho babene bakwata ikintu bakereto mu Ruganda bacheza bakereto mu Rujungu bacheza bakereto mu Nyankore konka kikumanyise kintu iki kikumanyise kintu cyo tihine omunseji nyone imwabariya za omahanga gona agatweta amahanga gakora kurime za Amerika za Bufaransa za Bungereza za China hata nangwa niyero ongiroti ihanga China reka kurakurana hata riyonda za kuya Amerika ahabo kugira ngo reka ronde sente ryagenda ryazigabira abantu icyo mbweno ejo modo ne ya Uganda ejo mbweno ntenda ku inventinga modo reka abamwe ndabantu badateka reka Boaz twaba turiyo mu economics zimerevo eyizu kugendera
haza tubone icyo cyo kurebera obwiro bwingi tw'abantu twotinga figures za World Bank twotinga za International Monetary Fund na n'ibindi so tokungira ngo noza kurugoko ogurisike ikintu hashobora ngo Uganda iriyo negezaho kurete ikintu mwenu ninyena bishubuye entanaso eriya myuga na PDM ne kubaresera imyuga bajya ngo hati ngo abantu abo gukora ibintu babe no bakora ki babe no bayihanditse hata na PDM no shana yo nuko kwekozera iki egeri yabo ebuhinge no bulisi nuko kwebwe kujya production in terms of agriculture kujya no mangu tuyine mu mindset change no mangu tuyine mu community mobilization no mangu tuyine mu social services so financial inclusion so Boaz chairman wano yenda kwiha abantu mu ni nyendo cyumanye cy'amano ngo mu district yawe yacuruhura harimo umuntu hateshahijya yarara so hato umuntu yarara kwe atayine cyo kurya then nongera ngo noza kwata miliyoni emwe ujye umuhereze nguye mu ihumugoro hata miliyoni ejo umuntu ariyo nafenjara ona mazima naza kuza kuteka murara gwa chapati ninga nabanza yigusenda eshahije omu district eyite yakazo omuntu eshahije omukazi yakwatwenda shamwenda zico nibatekwa kumureta mbarara ninga bamutware kagongo mbwene omuntu yaheza kufuna emitwaro 50 mahatekera na miliyoni mbwene babagabire emitwaro 50 yafuna emitwaro 50 kurugo witu rwakaya kuza kagongo motoka ne kutwara emitwaro 2 hati noza ujya ngo omuntu naza kureka esente omuntu nzone za PDM omukazi warakufa so nakugambire nagira nti echi government yegine tinkumanya abo kushitama kugiteka tekera tinkumanya babo oba bakabiho mu iguru oba bakazarwa mu Uganda ninga bakazarwa mu nse yahero noreba omuntu wota kumanya ndera y'abantu yiba kuturamo omuntu wota kumanya ngo umuntu tayine cyo kuri reno kangira ngo noza kwata sente ozo mutambikire no kuzo mutambikira cyonka abantu no kushomesa wata bashomesiwe so ekintu kandi tukaturiye dushomesa Boaz you see nyo nani nyenda kutegana sohoka Henderson yagira ngo utakareba gihangara kwa sente hazanywe ningira ngo haramuhanga agakitandikira gakwereza sente maybe icyo takumanya Nelson ninge cyo kumanya konka of course notekwa kucyakanisa akegeze nko kuzahero abantu kubakura babihereza amasho babashashura pension nonye tegereza nikimanyisa ngo utakukura no kiruporo inamani nazo mwirwarira raguriza busha icyo no kimango ni sentezo no basa kubota kwakira kashi konko bunta spendinga nikimanyisa ngo government iriyo nempaki sente iriyo nempereza sente abirneta no government yitu cabinet eshaziremo kugira ngo umwana kumaze yishomaze kushomera busha mbabasa kwiyaho sente konke sente bazitengahi omashomero mwana zeyo atungiye uniform ngo kureba habu yitu western haba rubayi omwana kugenda jwire myenda ye kuza kushoma ebyo kubyama ebyo kweshweka ebyo kushoma ebyo tibyaki n'ibya government so no basa kugira ngo tuba kwereza sente yitwa Uganda module yitu egizire ngo kandi koro no kireba ngo tukikurgaho abakorenda bakaba rya 68% bashuma hata bashyikira 39% busongora 1% giyeho kazo you don't compare kazo na handi nonye tegereza kiruhura na 1% giyayo nakujyanti turiyari twere so program zezo kuzugumana zija inaho zikwisha kugira zita ijoro kuhendera akire jo noreba Boaz eji program tiyo program yabanza apana otaka dizere
otakangizire ngwege mwene iyo neryisase ry'amane rahindura ensi yona banzo ngira oti emyuga kwiyizire yahindura ndondera yo muntu omwe nzakubuza John test ndondera yo muntu omwe cyamani because ni nyatara na chitora nke gombora ndondera yo muntu omwe wa chitora ayahindwirwe myuga watereba kandi hata ndondera yo omuntu omwe ndijo ayahindwirwe esente zeminyeto watereba so ebyo bintu byona tinkumanya ngo noreba omuntu waba otakubasa kushoma omukintu cyorigiremo then obo yinekizo tukabara kushoma mu web twabara kushoma mu youth livelihood twabara kushoma mu operation wealth entandukwa yaturema emyoga yayanga nada zekazikwa mwin hati turesere bishobwe kwa program zezita kukwana bijuma nkoko kutugambira how kama abantu bagomba zakira mbajwa kukira warebe kiriya banka ware kiriya magombora ware kiriya miruka abantu mbirukanga kwakira program kwakira sente injuma isa bino gusi cyo government bine rukunda bwa program zezi hati tujya abantu hati shaheji rero campaign na storage omushijo gwe ogo ayabira ari dictator wa mana yabona bonisa abantu hitera akayaresere enkoko yagiteye ko mishoga abantu yagikuroboya yagihanye enkoko yatere ndura enkoko yaveshagama kuyahereze kugihanye burire yarete byo bicacu bivuga ko enkoko yagenda nabitambuka enkoko yahereze kwanya bambe enkoko yagende kozereki yagende mukuratire mwe yahendera gambira abantu yagati abantu ababo kureba ko kweza kubahindura aboro cyone cyo rarete nabatekwa kureba nkameza nko muzahuza so abantu wareba omuntu yabariyo nago miza nafu no burya kugira ataka hazamuka yakarebire bamwe nakakumangwirebe nabyo ryahamize natekwa kurukwata hata abanyayiganda shahirya hituri ubwo kubareba banka ubwo kubareba nibirikane papura chairman mpandikiraho abanyayiganda amizige myaka 38 baganywire bariyo nubafa hata bambi eberere nubareba nkirebe abanyayiganda PDM nirebe tarabatambere mwe n'umwana muza kwerwanaho buri yoma agenda yerwaneho igi government rero twihamgo John oyine statistics kutore koti entandokwa ikiha abantu batomboro percentages nari absolute numbers nadizi na nyura ni mfatu ture programs kushira mnongo za cash web wa LP emyoga would you give us that cumulative growth wabale muno obunaku nari mu mukweto obwooro indwara kandi obweri indwara eine na signs and symptoms konka kandi eine diagnosis na treatment kandi ni indwara esokuba preventable konka obweri indwara neita kandi no kwita ni kika na mito y'abantu abandi ne bagwisanira hati omukwetegereza kwa government ya inarimo ehire prescription hayaro abanyarwanda ubucweka 39 beine ndwara sayini zintu zurora omubazi in our thinking nugu ningira ngo mbukwishikire ubwakubera umuntu ari doctor murunja kugira ata omubazi gumaba hugu tuguri strong enough hati omubazi ogukira hogo nugugunu konka hati kandi no kubandi wa doctor nintebe umutwe akampa pana extra oyiwo kargayo kanjera ngo doctor ogu mubi kandi yo tangambire painkiller ndi eyinso kumera okutamberwa omutu ogu hata aho kandi nei nobo taba doctor yanyanga so Nelson ensobe yakora yaje umufunze enkoko yaje mukuhanyura yaje mukubaga hasigara kurya tiyatugambera umubazi ubwo nugwa hati nyowe ndakagira abagambi ya statistics government umukwetegereza kwayo cash bonus
haroho porogaramu ya gavumenti eyerezire ngo iyo yaragera mwaho konka ngo yagenda kutyo hatine abantu bihira aho hasitepo mu byarinde nubo gukora introspection omugombora zona omumeruka yona haroho umuntu wakujya kugambira nka Bruce owisingiro akagambira ngo urutokerwe nebitoke kusanga ngo hatunwa kukizayo okuturike bitoke bingi omu Western Uganda akagambira tekali nadizi halo meya wa hanu wa state division mwana wanje Jomo wakugira ati nyokuri abeta nadizi nkubenta kuturika rore ebitoke 12 per week abantu abakwehayo bakakugambira ngo nadizi obyizire nkaganyirwa muntu hata ikizubu cha program zetu za bakabara batanadizi takisire koze cyane cyo n'ikikuru yes ma kuba umuntu nakugira ati nadizi obyebeta kizire nganye urutoke runabe nyine nkata kuturika n'ikikuru yes kashonja ari mushama mwetaka mukama ishe chindi n'umuhingi w'umwana president akagenda yamutaye yamuraganisa pick up no hati nkakuntu yaka mukama pick up yakagitunga yanagamara kugira ati support ya president kanyama but wakari ata president takamutaye so byo mu mugabo akari puwa akari ata uri kushanga umuhanda watekingiro off umuntu kuba kusanga umuhanda utakashira aho wajya akakushayo ingira ngo nawo musima so program zone za government no zakubeza youth livelihood no zakubeza web no kuba NADS zona zina aziyambere kuborora ha export ya coffee for instance kuruga 2013 NADS zo gwetandika kwica at least 2022 last year exports ziyongire by over 60%. ebituguza herbi yongire ko ezo mwani specifically umwani abakora kana bagaba seedling zo mwani aba operation wealth creation amahe yes kandi tumwani from 2013 emyaka 10 umwani gutakeraga nubwo kubera pain nebe yezereri yari hati ekizubu ekya prokuba tujya gamba hatalumu ebya pate abantu bito abengi abakwanga kurugombo naku abengi blame yokubanza ni abantu abo okubanza bakandi bekwasa ngo tubakusomese we kikumara hati president akalochinga program ejo I think 26 May last year habaho mwaka abantu abengi district ezini ziri nzitunga sente umwaka okubanza bakagamara mu training kandi training specifically akalumu na component ya mindset change ekyakabiri omuntu nubamuha abantu abamo bakababaha ebintu ebyo kosa nganazo bebene gavente ente jigavera omuntu ugo wagira ngo akali ati alkuvi teine bukugu bokororere ente takatungaga nentame hendekere konka nubagira ngo nubagihe bajumuha kandi hakosango mukatari yajiguza hati ni ngo umuntu kugira ngo urwire endwara nanka umbazi nugugu kandi bakigukoha ba doctor ukakomuka kakunago mukasasero who do you blame then number 2 sente program zino buriye mwegenderiro kwayo ati nka emyoga yanagambaho emyoga air skill enterprise based na skill based emyoga 18 yerumu harumba carpenter taxi operators restaurant owners ba drivers harumu ba saloon operators produce dealers market vendors women entrepreneurs youth leaders sako local elected sako harumu aba PWDs harumu aba veterans widows and children ezo journalists sako because journalists is the worst performing umwihanga riona abanyamurire ba sente bakazije nuko wanyu nangahi na shema kamba bakunda gamba ibindi byone no kugira ngo ngunda gamba ibindi byone ndabanyamukuru mbo bakunda nene bagamba yes no bakunda gamba ibindi byone konka kandi sente bakatkoza nawe halumu sakos for instance hano muri Mbarara halo sako ya produce dealer ya north hano kachika bahari eka bakajiha sente milioni 30 iyo yonka ukuba nasako it must save ya saving 1.3 billion 1.1 single sako milioni 13 unyine produce dealers ba chege mwenge central omurichenjojo bakaba milioni 30 bida banjongera 20 ubunagenzere na minister kasoro ya runa yabatwara pichipichi na seti ya computer bakuboka bakirunda milioni 150 sente za government zinu zisemiriye kuba nziyambwaho
savings abantu bitu barabata ku savinga of course haloho ekizibu ekiri nko PDM kugambira omuntu owateine ntasha yono savinga sinjira 10 n'ikimugomera konka ke nyoga eyaberere enterprise based obora boda you cannot save 1000 per day hati riya government nejja kuyambeta ubukono barazi ko icyo nizija kuziri harimo abandi abine mentality ngunyo sente mugazimpa za nsango mbizibu yes esente ezo specifically bakazikwazo gukora ikintu fulani kandi ukazaplayingira watabona purpose uweza sente zo bwakweta zitungire omukazi wogu okuba enda is not an accident nikaba nojimanya ukamutweka muri babiri yusoyituguro lenso no mukazi wa mukamuri babiri mwenka saa mwenda zecuru musemeriro kandi mudwire n'emyenda abaganda bakweta kukunya hati government kandi yita kulahira mu mukanya nsonga zawe zimwabe mukora ne mwabe muri government ekatalo tiyo yababuliza wamara kutoka mukazi ngo yagerenda ngo aha ngo government ola kandi government sa mwendezo tayari kweza parish model ze ngoza parish model nje kuzazo mukazi hateje gwiri abantu bitu abande kugarika kikabeba sente kujyo PDM kikumanyisa ngo sente za health ba sara kikumanyisa ngo amasomero ga kingu kikumanyisa ngo imihanda ya kingu ohireho obuzibu bwa amani buri abakozi bitu ba government abakozi bitu ba government programu nyingi zikugwa nubo abwaki beine civil service mentality eyo kumanya ngo nakora of course basimiri ko bakora saa isatu kucha saa 11 konka hata abakozi abenje amagombora na district mbajayo bayenda by extension workers abasimiri ko bambaje mu field ubo bonka bene business zabo beina mabara ubuyana bucyane bagenda ko auditinga sales z'icyo taro enforcement ya man kubo iza orkawo ukatandika kugira ukate kitabu hageti nalo sub county chief nalo CCD cyo bwira cyo kutahamu no kurugam abantu bakurwana sana abandi baje witwa sese kuruga so hata abantu bakatwamba aburigo so nyumva kandi public knowledge now hati hagomboraho nuha kubeni hariga uwo muruka CDO parish chief na LCCD bakamanya ngo umuntu nako byahiro sente tujayo yari kujya kumoditinga kujya okumu-inspectinga because if you don't inspect you don't expect oira abantu beitu nabarinda timo borga Kampala nabarinda timo borga district sente zino zigarika zisindukwa obusara kiri mu miliyoni 10 ba parish talo operation fund obhatalo operation fund nikimanyisa ngo bharatu ine gombora x erumu leader that is not a cadre tasokozesa extra effort yokujaye kumobilizinga abantu abo naja kulinda orufu rw'omuntu omusato obakweta ensajwa urufu hango uhuru yakwato muzindaro at PDM kandi omuntu uko byakubata file PDM okugambire ngai so sente za government semiri kwiza zizireho na operation fund ya ba local government abo chama lero C5 ave ine weekly schedule yokumanya today ninjo mugombora nanka specifically ninsere chinechi ninsere beneficiary x aba beneficiary beitu ngoba kujyo wanadis na sobora kuba aratungire sente za nadis 2014 up to now takauraga no umuruka nako mu compound so okukora age evaluation okamanya nguzihira abantu benga kwa nto wambuza it then becomes a problem unless we do a national census habukuba talo umuntu wa government wa kuruga hakaja omufield x kuroro umuntu akozira konka success stories ahansi ziri chairman president ayihire munonga parish mundu najigambo na mani ayitiraho mutima ubonera ubukoreka ngo iyi program ni ikora niki minus abantu kutwara sente esente solving ikizu bitwente tugamba icyo obwooro muka koza abantu sente basa kuzitwara n'umusinzi w'amasente nazitwara n'umugurero nazitwara yebare Boaz esente nuzikora icyo kubanza ni ngenda gutwikiriza kutari kwakana ko program ya government yaza kwisha neba echenchirwe n'ingetekatekirwa omuntu omwe takwasa kutekateka ikintu kikijana nikikorera tu iki kintu nikibanza kitensubwako kirga muntu omwe er proposal agiseringa mu bantu kubera proposal ya president akonvisinga cabinet kandi bakigambaho ikintu icyo kitsindukwa
kirego cy'ikomparimenti paramenti niyo kwikiriza kimwe cyo nakwija finally ikintu kije kizomba baba bakitekatekereho nawe abantu babasa kugira ngo entandikwe kazaho ya hija bona bagagaware ya nyoti ngwenda kwikirizana nabo kunkatera kozire hata ngecyo kureberaho ntubasa kuba twabentushora sente konka method z'umushoro konka method zitwabentu koze so mushoro zikazirimbi abo kuboko kwatishe mukago ningashi umukuru wa mukago omukwatura umushoro abana bene bagira bata nubareba konka hati konka twabentuhereza ogumushoro tumi nindeba ngo twantuhereza n'umushoro muke konka hati kubaguhira kuba leta indirect taxes twaho umushoro mwingi kandi na hash conditions ziriya zagira zita zargaho now iki kugerera nti program nekora nezindi zukozire nko kujoni yagamba ngo the success stories hati kumanya ngo nadize kakora ninga wores creation kakora oyi no muntu wagambo outukumanya wakitura kamukamishe kindi ekyumayisa ko bagabire mbibo y'umwani bahinga omwani azuwitoka ishe kindi amfosingire kuhinga omwani nyowe ito tukantugira na waguhinga abo gusharura tubagizire bata but I can tell you in 5 years noza kushanga factory y'omwani risheri today twineze bichori twinena za diary but ejembe boyitu bentu kora ntugaba government yebene gaba abantu baza kora factory z'omwani so kiriye cyoma cya kayipu nuko cyizire kita nuko cyizire kitura konka hati omuntu ishe kinda rigire kungira ngo bakamuretera tana 20 kurwo wa Joseph rw'amafa rwanyangwe ombarisa bente batato omwana gugizire guta azuitoko namwe ko tutakwitwa kikoko entoke zibeze imuko muri kiruhura nezamani konke byona ni program za government ze kugireta now nakugira ngo ikiruhura hata abantu abakorenda babe bari ari 12% national level 39 from 68 nonye tegereza so ekikureducinga twata kugira ngo program zezo nazikora nikimanyiza nkubaga birente ente zimwe zikagumaho ezimwe zafa konka amatega yiyongera John Wayne statistics but from 2.9 billion liters per day to 5 almost coming to 7 now ejo magini nogeta eyo kuzanazanisa mwene entezo nojango bobo ware were creation babiri bagaba I was one of the suppliers entezo and district sezina agabire muninzimanye konka hati ko kuba noreba nanka ya government oreba ngo nazo amatega atandikire kurgayo aho babibatine ki aho babibatine mate bariyo bakugambira ngo nakaramoje bire bikwija neza kuba nebasa kwija kuba nekizeyo namate muri Uganda nikimanyisa ngo haro program za government zibatire nkahi same as this egiye kurebe giye sente kashika twashangireho emfumu ngwemburete kufaki fayona nonye tegereza of course harimo abakwija kwite bintu nkato kuba kubasa kusigire bintu kabikwato kabirya konka hariho mukuru wawe kubasa kubitsigaza akaprosperinga nonye tegereza ekirungi twine kashabu nke twine demonstration sites ninga demos aho kuza okamoto wa John ntuzo wanshangano hari ekyumanyisa nobasa kuzo wanshangano nobasa kuzo wa Diki nobasa kuzo wa Manuel Tamwebwa nobasa kuzo wa Mukago ningo wa John ningo wa Nelson oyine cyo kurebera wano yenda kumanya kitura hata munywano wanje aho umwana uguri noteko kuzo wa kamukamishe kindi noteko kuza umurtoma aho nabingi bo mwani deri nigo kihamagezo kamotininza kuhinga ki omwani so omuntu ora prospering wabani beja kumureberaho konka kijoni yagamba abantu leaders bashemereire
kuforowinga porogaramu za gavumenti. chairman okuba bambakora nk'ebya science bambakora experiment bagira ngo control bataho control kugira ngo embaze gikuya kwa mumuru obeno basagura azuti nare embaze gitakuzo omumisho government kwe kuba ne yohereza sentezi n'uburiyo cyo bwo gutira ujya ngo sentezi first of all staffa nari zaje gira umukono w'abantu uzukore what are those safeguards, what are those mechanisms is visible tana kwitegereza ni ibintu cyo government yitiro kwame ngo sentezi zashyikiriza ibintu babyazo tizaribwa buribo because umuntu amasente wa mwatana atkamaze ngambere nke cya wamujyote myaka 3 nuborashashuri kamaze nkwereze icyo kureberaho hati ikiruhura nkaza yundi kansara w'iminyeto that is between 11 and 16 nuwahija youth livelihood kiruhura umukuri covering sente za YRP care number 1 as we talk in the whole country web funds abantu abakozirege n'abakazi ba kiruhura umuyanga riyona now women is the deputy president akabagamba very good now ekinkubuza Boaz ecyo cyakora heino baburire ngiri different kuba kwija kiruhura babajyangwe bakazi mukoze sege sente bakikambarira bajyango mutazikoze sage nonye tegereza now ekijoni yagamba ejyo tyo buri district yona eshemeye kuba negamba ko sente kuzirazi ryamurka niba kugira ngo LC2 na chief nimwe bamani konkaba bene supervisors babo owegombora na LC3 hariyo no wahamuto LC5 hariyo RDC hariyo kawo hariyo disosheme ku detectinga abo kuba nagombora harugiso now ebintu ebirukufa ebya government abo kuba kuzukweza kufeze sente nantazufire nka LC5 kungar ko mbururu ninga MP batushaba sente and yet abantu babarya bagiga tubakwetenga kutushaba sente omukaru nkimanyisa ngo bagizire bata now esente kuba kuzihereza umurka gwa kayonzo gwangi gwa mukago ningo gwembari abo kuba it becomes a revolving fund sente zo tino government erija kuzu withdrawing apana neza abantu bangayi bo murka gwembari mbweno shemeye kuzufa hono abo kuba tizereragamo apart from government ogumanegireta neyongeramo now sako yanyu ekozireki ningira ngo ruyare eki government eretire program nungi konga abebembezi nito tutakufai kuberagwe nito tukube tugwisize konka ta government yankai Sky TV irakari abantu program yitu ni Eishengyero ntugikusiye burwa katano kurugasha mpaka shaha 5 z'ikiro kandi tuyitana radio 5 channel na mwenda katonza mushana fama kurwo mutawo rushere DJ kanyama program ujyanaje kuteraho ukamya ngo wahore biganirwa Nelson John na chairman bine inshobora yokoreka ngo harumwe bikuburaburamu konke byo byaba fixingirwe at least program ine strength or in opportunities if we work on the threats and weaknesses into gendo misha abantu margombo noreba in omujungu aine ekyakweta will power ebigendererwa bya government age okureta ezo program zona ezetwire nereta ezo kuteka sendo mbantu omunda omutuma gwayo nabo abatekateka program na chairman nawe n'abandi abagigandera ebigendererwa bya program okuba hati ekyo kuba kiri yahiguru cyo kuba kiri omunda ahiguru bariyo no bakoreka ngweje no program y'amana munonga konko munda ni dara ryabo ryo kutemberaho gukora ibyo butegeki
so hati otagira ngo nabaza kurigayo bakoreho icyo mutano wanoreba twakine cabinet eyo kushita eyo kwerenderwa president cabinet eyine ba ministers abakuringa umuriko mubona barya bashuma then ukangira ngo ejo government neza kwije yambe umuntu waburijo maze muko nukuba kuryo kuzana yamuhera akatemera muhera akatemera nukuba kuryo kuzana ebintu ebi nicyo cyo kurebera ngo bo bakareta kategoka hate shahidi bari mu campaigns nangwe rino buryo mo we naraze kwije naza kuba nagambara iki naza kuba nagambara PDM bo turiyo tubaretire n'abataka wakureba program yo kuyabetandikira bakana bajya ngo burumuruka bakamba kuta miliyoni 10 mwene chairman John owanyuru wenzori ryandegere kasese ngambere umuraka gumwe umuri cyarumba town council ogufunde miliyoni 10 igamba gumo gutatungire miliyoni 10 urwaka sente zizira pana nganda chairman njiroti umuruko Nelson sente Uganda ziziresta yaho kugira ngo Uganda $10 kanzo abako no manisa gucukumitikirezire no manisa guhoroje nana hina bafundi 17 abandi bakafuna 20 abandi bakafuna zingahi so noreba ngo ekintu okubakeresere nabagumana basharaho kake kandi icyo cyo kugira ngo hari ngogo oburumera amanyangu babwihamu tubakabwihamu ahabwo kubobwo nubo babisizeho nti tubakubasa wanoreba hate shahidi ege yibaresere no bonanza y'abantu abagize ba NRM namwe nicyo cyo kureberana n'akakiko ka PDM akomoreka bakataho cya person wa movement hamurika kongo ijuke ngo umureka na harimo aba movement harimo aba NUP harimo aba FDC harimo aba DP ekigendererwa cyawo niki hati nyongo witinga yo kusaba sente nagabo no kusaba antarashaka because nguru yangariyo na president no ayinari mukanda muhangara muri opposition president no wenare konka umuyangari y'abantu miliyoni 8 mukaga bakwebembera harimo abantu binja bukurenga ubukade 8 abatakora ki kandi nizyangu niwe president witwena so twabantu kora program kia kubiri yagire program itari y'ubutegeki program yo kwenda kuyamba abantu kubihumbo rega bya reverend chairman wa inari makana arunda umurimo gwe niki ntujya kusobora umurimo gwa chairman wa inari muni no kurunda ababire no batere mukuri na nababintu batere mboko ombuyire bw'akaruru nkabajyo nabagire buhweje kutera abantu mboko bakaba nibo bakora ki bakaba nibo bata so Boaz ninyenda nipendere no kugambira kandi ndagambira abanyayiganda barya heru abaturikize n'abariyo no batureba ngira ngo government ecyo rwano so cyumwe ecyekozise twebembera obana twenda obasita kwenda nebintu nkarusha twunganiza gambara cyumwe ecyekozise mununga no kutuhindura bo kandi ubworo bwokorewe mu Uganda bugenderirwe ubworo bwokorewe mu Uganda bugenderirwe so umuntu takara batomusane yakuriramo baramwanga John program zezo kuzihenda hindura amazina niki abenshi takugumizi na rimwe tukafixinga biremere atkutwanjura program yensia abandire hine okuyabeta kozirije hati icyo kintu rohoje ubabare muno ati ntakashiroko norogwa kari isomero ari mukara kana sibo mukarasi hati bintu binje bikarabuka muraba hatabetegeize miliyoni kuma na musanzu zwabe no hura nari manya zingahi halo sente zabanduze kwizoko banza ziri za training specifically zikaziza kandi zikakora umurimo gwazo uwa hati buri mubarish netungwa miliyoni 10 kandi especially nko Gureta Rwenzori district ya Cherirwe yo kulaunchinga kale kasese hakalu issues za
three parishes amabara gakanga gaine mu issues then na hano I think Barara City hakarumu ibara rya Bunutia na Bunusia barisperingire kubi na byakereza but nyenda kumanisa ngo parishezo izukatunga kana tubata you know inform you very somero how information you have now ati umwe jogo atakubitije nyenda kugambera ngo burumuruka sente zino zigusunga cyama rero C2 tukumana pate yakurugamo ukuba na kamucya hariyo parish kandi sente 10,000 zikaida kandi barazigarireyo magere aha bobo ina akitebe cyukuri cya bobo ni sente zino zikaiza kandi cyama rero C2 tekereza ngo nasoko baro na FDC wakamucya uno wenda cyama rero C2 na cyama rero C1 wakamucya headquarter FDC so magere ni stronghold ya bobo ni kandi sente zino zikaiza bobo ntarajya tumuzigareyo mutazikwata akachiko kaero C1 tu bona nunupu kandi sente zino badumba zikozesa Kamengo wa Dr. Kiza Besigi na hariyo muruka sente zino zikaiza chairman LC2 nuwa FDC tubose ujya first wait mareka tugamira batakatire buru now chairman LC2 bataka bateri kandi bataka bateri NUP kiyetakize kandi bataka bateri buru iyo rongo wagira ngo chairman no manager wa yobwa nupu ayizire hona halaho abantu ababeni basosietinga na nupu under people power kandi buru tukabutera okwezi kwa katano kwa mwaka 2018 nupu red people ni kinde cha people power kikachoro kugira ngo yokataka kijiyemo hati sente zino chairman wa NRM na akoraho ki odicho ngo PDM ero manifesto ya NRM obwero manifesto ya NRM egenderiro kukiriza enjiga namba ya kana ya core principles za NRM social economic transformation so uwo gwalo kubejucha ngo ekigende na PDM yenu emyogen ekiyizire ekiyizira kushiriza manifesto yitwonga no kushiriza constitution yiti ya NRM nabocho don't deviate from the core nugo murumo gwa chama niki wa NRM taloho nkusharinga kachiko taloho okudecidinga na taine veto powers ngwe cyabanda barasaramu you can veto against it umurimo guguroho nugugu kandi tukigwire nka ruling government simiri kugira umuntu nawe kugaraka hawawe habacu amabara ngahinduka hata amabara kuhinduka buru program think tekereza ngo hina ibare yahindukire web ekari abacyane kandi hatu tukagihindwire tukageta female program actually web use use ekari minyeto indeed niye minyeto datekero emyoga ni myoga umuntu ine cyokoro mwoga ni kirgo mu kigambo cyo nakitara bona bagiga hare no operation risk creation bona bagagaware operation risk creation taka ibara taka hindukire parish development model is unique chairman yakwa bakugura munyi esente zigarike hali abo ko abantu bitwa kabanirwa kwaso ngo butkuja district talk mbatsaba sente ngo commercial officer natsaba sente ngo sub county chief ma sub accountant ma CFO ngo sente harone za transport okorega aha mu cyaro cyanje okujya district sente ni nyingi umwamwe mtwara 3 yawe mu transport hatu wa horogu ngo kurugowe kujya aha health center si muri mtwara brenene kandi kurugana Kampala ni mtwara brenene kitweka omutawusi hatu na manisha ngo kuruga owe umugombore yarumu munengana hano tuwa furwe birundi 10 norora kisube ya na manisa yagira ngo okuta center district na hagombora obucyaranje cy'abatalubaniza hariyo biro kora senyinyi esente reka tuzibatera hagombo amuruka muruka tugogore himu mugiyeyo muri batene kigere cyanyu mugende muziheyo mujye habanka mutego busanyi baba sente zanyu ekibaro cya miliyoni emwe ni kirigera ecyaro icyo umuntu ari muri muruko gugu umuntu ari hariho muruko ina abantu bake mu kusanga muruka gumu abantu bake abakwenda sente ubuguriza ziri miliyoni 10 turi bantu 30 bakuzenda rujya kuta miliyoni emwe izine zigarikayo kandi habaloho emuruka gero niduka chama no sifu ngo mshenya kagera tunyowe kandi kijya kungumira kusera abantu bana ko kasente za PDM atabana ko banurungu pa mu kugira ko sente za PDM
zikajiziro kukasamba budongo kombera mwata katera masindi owateine gari teine radio teine sola omunaku no munaku mugezi uraona mweta munaku hata mbyange bimutibiri hata nkakazo waba naho no so kutura kubatunga no baraba liyo baki abukuba umuntu yarega kazo omudakika 30 akira hano yakugambira kutenda muluma biri suti ya bilioni mu mvaro jirana norura hatu sente za PDM obutamanya no kuzikora akire because as Sunday first of all structures za LC tutalumu secondary ombana kutalumu mugudal hano hata liona kudara baki sente za PDM iyo wakorfaga kuzitunga wampuliriza jabe bazikuhe zikozese echo ekisemiri kora bukuba no senyinjira wabuza ngo wanuguza chairman ngo measures government ezekutaho ngo sente zimutuzafaniza one of the measures you sign with guarantors ngo sente zunu wazitwara kaloni kanoja kuzigara after a specified period of time so agreement ejo loho neguma na akachiko kana akachiko ngakole mirimo on behalf of government so government ndagano between you twara sente nayo watwara sente zinu noja kuzikozesa ABCD kando kwa mara kuzikozesa noja kuzigara kando noja kuzigara after this specified period of time kando bora tazigarira nhaja kubaho ABCD so ningira ngo that is one of kando verifying abantu kando verifying na abantu abo kwikara nabo abo kora nabo muri mugumu abo mu muruka gumwe nabo ningira ngo sente zinu measures government zetireho zishikire obwira president ngo muzeira gizira tapano mwaka gumwe obundampingiro mwani ukansaba ngo I should recover some money monthly installment inja kujihaye yagira ta tarorwe kwaso myaka ibiri ogwakati tumutandike kusosora kuko nabamo baje kure muhabo kuba nabimyogo bwina nibakwatwa even when sente abamo bakasunga 2020 so nka government yo kozero gwayo gwasigara no ba leaders kandi mu leadership sebo yiwe neyo leader umuringo gwaho kuko bahina abantu abakutekerezamo hina abantu abumwahabisa mukaruru kandi abumwahabisa abantu bakutekerezamo hatu bagambira bari cyumva kureka kuba habise kuko ninyo mwabahabisize kandi mwababisankana chairman akachere to neguza mukahuma so abantu numuguma mubatire mu masiko bagumene bija kura bagumene bija kwashira kunga eventually sente zinzika abantu bake hata bari majority abo zitakwika aho bone bija kwija kuba bata se aba majority abo sente zitakwika bombija kuba bata kuza tumumaruka twahereza mu abantu igana umuruka gumwato bakwingura umutwaro katubare abantu bakurunka kanana so bari basagara ubworumbije baburga mbata now hata baretse umwaka wo gubaretire miliyoni igana buri muntu obeno yenda yatwara miliyoni emwe konka miliyoni ejo etwirwe mukago ninge twirwe umuntu ushimeye kuba agitungire nonye tegereza now ticyumanyisa ngo omurika gwona buri muntu naza kutunga miliyoni igana target neha sente ezo zikizaro esente zikizaro riyo muntu omucyo wa hansi konka tumukago kutwara retazi 300 ahakura tijoni orukusharura tanizi 2 zebicori apana esente zikizira oriya owabiro rya hansi nawe ntwenda ngo tumukirize tumuhiye tumute omureve ya atakugira ata so eze sente babandiza umwaka wo kwija zaza kwija batuteraho miliyoni zingahe igana umwaka guriyo kwija zaza kwija zaza nkahi ogoto mwaka gwa kashatu kunko mwaka gwa kashatu nko kujoni yagambira bari ababandize batandika kugira bata kushashura batandika kushashura kuba baba bashyitya government yahitya miliyoni 3 hatwaza kuri coveringa miliyoni ziriye za bandize nka miliyoni 5 nazo sente zaza kuzankahi umusaturation nkahi ahasako nikimanyisa ngo umwaka guriya bije kushanga abantu batakerezigana this time naza kubazirinka igana 5 wanozo mwaka gwakana nicyo nakugerera sente zirinka ziri amara Boaz kambanze nkwereze cyo kureberaho 1% nkazirya nikimanyisa ngo na muzeyi John yandaga ibintu niza kugira anta kunka ko kweza kubirya uteganisa barinkahe none hano turenga kuba buri mata miliyoni bakagera ngo after 1 year tugareke hashowe no nayo
dana so kwida nemwe ni so kwida na 9 munywano wanje nupo najya kwida nemtware 2 so muri no cyetegereza kandi iki kintu no mbeyiburi kirumu hariho abahereze entarant konka hariho wagibikire akajya ati ya mukama wanje tinko gikwataho then hariho wagikoze ise akazazamo konka abantu bona tubaratungireke okusimwa kumwe so omuntu orkwite sente za government kandi yabera atazine nikimanyisa ngo no muzaire we nobu yakubeira bine still nabye kagize rata abo kuba ishuka ngo toyine cyo ikikubasa kutaho konko umuntu yagiye atkari nyo nakwereze cyo kutandikira muzaire wawe tarakuragira abo kuba katine bintu konka nyo government nakuraga mbwe ntandikira kandi ukagaruka ukagira uti bampereza kasimo munywano wanye Nelson naketa kasimo ngo hate no baraka twe turye konka kasimo ako karaho nikimanyisa inyoti ngwenda kujya ngo bahabisa abantu konka ari yakuru yari ko barano bahabisa then bitsira abantu kandi kuri fure nationally tuli bantu ngamiliyona between 45 to 48 twine families ezera hagati ya 8 na 10 twine parishes umutwaro gumwe 5 9 9 twine gombora 12 district 17 kubo gendera parish kwa tuli parish development model families million 10 parishes ziri umutwaro gumwe nikimanyisa ngo umuparish halumu average families 10 so families 10 government negera ngo itwe ndujya kuyamba 10% per financial year mu myaka 5 tujya kuba tuyamba kandi ugiye ngo families 10 mu muruka tukuru kugira ngo ubona nabenda sente eso abo ko first of all ngo kutuye mu studio hano talo akuzenda kandi talo no qualifying anyway so government kugira ngo half of the population of the number of families in a parish nenda kugira ngo byazkwateraho in one single term really so biri kwa tuyamba government ejo kukirize echo zana kujyo mu polipo kutandika kugitera ebijugujugu Hobari John turi mu program yitu ya Eishengyero hano Sky TV program ije na Radio 5 DJ Kanyamuntu wako kitaho umusidio zinyo mu mitero na John nyine umwami Asimwe Nelson na hagera nup hamwe na chairman wa Kiruhura umamidana mukago ndi Boaz wa Mongoli akatukore tutikake ubutumwa bw'abashobozi ndugaruka Sky TV irakari abantu hayo jane habo tea drink eddekendo okuvira ddala miti gyaffe nakabala ekyokunywa ekimmalako obukoowu abaana bange tebakyeraliikirira na kubongoota nga basoma akaseera akanyuvu ne bakyali bange jane akakkanya mukyala wange ku mulimu n'abavuzi b'ebimotoka bakiweera obujulizi olwo nno muzeeyi wange ne yeenyumiriza mu kataliimu sukaali jane habo tea drink atujjuza akolebwa aba Jane HST Limited musange mu maduuka mu basuubuzi ne supermarkets zonna mu ggwanga hayo jane Kashunse kanibo kirakweshongora toterrayo kamwe icyenda ngonywe kabiriti wamara kunywa kabiriti nuhurira waba kurungi amagara gona waba kabiriti icyenda ngonywe kabiriti ora kacunchumuro kanywe karakumaliriho kandi karanywebwa buri muntu wena abarenda kushubura karyo maduka no masupermarkets gono mwihanga heresime yazuru mushanu mushanji 5 9 2 8 5
Rock Boom, now in a new bottle with the same taste and same positive energy. Available in a 320 ml PET bottle. Rock Boom, feel the positive energy. Uganda mugenzi wanje otuyirokenera ibyo kwerinda omu business yawe omu maka gawe ahikorero ningo mu famu yawe aba Jobite Systems Limited nubo kigarukwamo. Jobite Systems Limited n'abahangu omu kuretera za CCTV cameras ezekikaca higuru ezirukosa amashanyarazi hamwe neza solar bine electric fences wifi doorbells hamwe n'ebiranga kabi alarm systems hamwe na za gate eziri automatic na nezirukwigurwa amasomo ganyu otakutegana n'abakumi. Jobite Systems Limited bine computer accessories zone biometric systems video doorbells hamwe na anti-theft alarm systems ahabwaza supermarket. Jobite Systems Limited tubari koma kuguza konka n'abakugu omukubyinstolinga aho uri kubyetenga binente konkuru omuri Kampala ari Kampala Plaza opposite B plus ground floor shop number G4 kandi muri Mbararaha bashanja hari intalero omu GBK Plaza room number 31 baterere simu notu 2 notu noti 92 55 94 na notu 85 mukaga emwe notu noti. Jobite Systems Limited, innovative minds. Ibanda University Academic Registrar Ibanda University na yetabeji hamwe ni mwena abarukwenda kuongera abashanzo by'ubwegese ngobwa hati initeke yokoso kwa katano hamwe no kwa munana babetegurire abo mwaka gw'byeshoma 2023 2024. Ibanda University eyahire yo kugura beji harurengo rwa postgraduate programs nga Masters of Public Administration, Masters in Education Planning and Administration, Masters of Public Administration and Management, Masters in Education Leadership and Management, Postgraduate Diploma in Education, Postgraduate Diploma in Public Administration and Management, Postgraduate Diploma in Business Administration, Postgraduate Diploma in Education Leadership and Management. Hamwe na gano mashomo nyamwingi omu undergraduate programs nkomu Faculty of Business and Management Studies, Faculty of Applied Sciences, Faculty of Education, Faculty of Humanities and Social Sciences. Hamwe na short courses nyamwingi. Tunga application form kuruga kibanja chabo echa internet www.ibandauniversity.ac.ug ninga gamba ni Ibanda University ali notu mushanju ina ibiru not emwe not ina ishatu na notu mushanju itanu mukaga ina mwenda ina na noti mushanju not ina ishatu notu mukaga mushanju emwe not. Sky TV. Sky TV rakari abantu turi aharugutoro wa Makrista Road mtawani Ambarra twagaraka bw'icyo kitu cya kabiri cya program yitu Eishengyero nanye Boaz wa Mongolia. Program ije na Radio 5 chenda na mwenda katonyeza mushanje fama kwa rugarushira mtawani DJ Kanyamano wako kitera Radio 5 DJ Kanyamano tukwebaza icyo kuchikora mu studios nyino mwami Dan Mukago ni chairman LC5 aba district ya Kiruhura district ebire ya kabiri omukupema emikoro ya za district omuyangariona kandi nyino mwami Asimu Nelson na hagira the National Unity Platform na RNUP omukuru Tolnawe John na hagira NRM. Nelson, government yane gumizamo unomwete okuhereza abantu sente iwe wagereza okuchondoza kumanya abantu bamaza kwakira sente kiko kiri mu mind yabo koza ari cyo kubo ino mind wano kwakira sente then awakwata sente hine kikubo those two realities of when zibasa kukondana. Have you found out anything? Was na kubanza kugira information inahereza nora John ya biha abantu ngo ntuyiro mu kirasi tinkumanye kugenda mu ihanga ngo barubize na koso wako ebyo nangwa bakavaka yatumbe ndubize na research konka nyenda kugambire Boaz omu district yiba kweta buko omurka oguba kweta mananga omurka bwine abantu 1200 abantu 1200 parish chief
parish chief aha account akaba yineho miliyoni 20 abantu 20,000 oyine miliyoni 30 nabambajya ngo bine 10 irokoze tororo district omutawuna kanso eyo kweta pajwenda na armu ward omutbajwenda tawuna kanso eyine abantu abokorengo mu 13 konka nabo aha account bineho obukade 20 obukade 30 so hati wanyango obukade 10 hati no inanimburiza ntpajwenda na buko amananga na zombo na no witero wakaya ebyo egiye MLK jo termerka eriyo mu Uganda neshango mu Kongo ninga neshango mu Mozambique ubundi kugira ngo abaturire bahwerweho sente miliyoni 10 bakaba batakusta account mu ndugumo bakambateho mbishweka abo mwaka bahawe miliyoni 10 za whole financial year mezi 12 and the last part I think still na bwezi zile even on new financial year whatever maybe this was late release konka amezi 12 indicative figures za government miliyoni 10 zikwayo so maybe obwoza yo hakari ichichweka because like everywhere else hakani ichichweka ebishweka miliyoni 10 zihire tugaruka because aje Enkora NRM kweta steady progress ate tukitari Enkora ya steady progress asimiri kuba namanya bwarabe yakoze research ugaragaraga mazima sente eza government zone kurelizinga umukotas nezerega umusoro yitu kuba government egera mu ntujya gukora ikintu cya 10 trillion in this financial year teso kuzireta mu rundugumo because by that time tubatakazurunde ine musinguzi rujo kina timuye nabarundana sente buri kiro up to even the last day of the financial year 30th June hede sente ziba collectinga kandi nazo ziba ziri projected okukora emirimo iyo mu financial year ejo so abajungu nabagira ngo you cut your coat according to your cloth kandi abafrika nakujyanta abajungu iyo mu Afrika tugambe nyona kotinga abajungu noreba hati nico kindi yo ningambira hati ece cyo kwikiriza iki program cyo nitiza kubicuruto ahabuko wanoreba budget eyo mwako 2023 2024 waza kureba esente ezo rochi na timu ye ezo bararundani trillions zukikanka 30 konga trillion zukikanka 30 no shanga ngo esente zukika trillion zinkabira ni 5 tuzari sente zo kora abanyayuganda ne sente zo kushashura amabanja so itumanyiza ngo sente zo kora abanyayuganda niza kubazira ezo trillion zumukaga then hati ezeza PDM abategerize PDM mwesebe nko bazugumere cyumwe ahubwo ko government ne sente tekizina wanyam abantu n'abantu batekateka ki bamaza kwakira abantu baza kwakira sente then baraga kuzitunga abwene batekateka bakora ki ebirebi a social media ro abashija n'abakazi abo kweza kwakira sente bakagenda bakashitama akachwampare bakanywa nebigere bakanywa ebyo ni social media kangambere yati reality ne reality what you follow eje ndiyo ni nkugambira niyo reality kandi ni nkugambira iki tinjira abashija tinji omukazi nuwo muntu obutuku mwenu ko muyihango nuwo utubire ntugira ngo omukazi ninjana Museveni arikuza kureta government kugirira amabakazi akana atekateka ngo barya abantu bamaze kungata kumanya ngo umushije cyakubasa gukora umukazi nacukora agiye kusinga umushije so hatukabagire kwiba abakazi byabo abarunkungu so echa abantu bino mutegwabo bagire kuronda kasimo kabo bakija bakakarya bakashemererwa konkebe byo kuza ku rugo ngo nebyo kuza gukora nanga ku rugo mboro ebyo byo tebero akasimo ko kaheza kwa ntaboke bita kasimo akukora akukurete ndangamuntu yawe ukaleta abantu babiri bakakwemera ukaseyininga ukahandika uko kama kasimo cha katubuze niruso no haize muri akasimo
kandi ubu abantu bakwa okay ata no hurira ngo president agizere ngo babahe emyaka 2 eshatu batakora ki batakushashura ate niyo 2023 wateka emyaka 3 nicyo manyisa ngo niyo 2026 iyo 2026 ntuza kuba ntuzankahi ntuza kuba ntuzomukarura hata bana baronda no muntu asisere yange bakabanze bakwatana mukuru wawe ahabwo kuba hata emyaka 3 abantu batakushashura njiwanji manyisa ngo hata akatara kasimo nakaya sente is a parishment emwe principles za parishment over pillars negamba production processing value addition na marketing hati sente one was tom production okuhinga wanda okuhinga umwana umyaka 3 ngoko no gushora first time so president yati omuntu yati miliyoni iye mu mwana kwaratandika gushoroma ashashuri. What's wrong with that? Can I show president abantu bena bamanya this is a practical president, this is a practical government. But even when you go to banks you can get grace period. Yeah. Na kuba president are practical. Na kubarra ichobana eminyeto mjeta arari na kubarra ichobana emyaka 3 ejo program mwen nyoti ngwena ezeno ejo program taro kindi ejo no project ya NRM eyera araberemu okugurira abantu ngo bagiterera karuru taro kindi kintu cyona so mbako basinga so na abantu pa bazitungire madazara NRM nabaza kutu so ni abantu abarire sente abatwire sente zibakutera NRM abamwe nabaza kugitera itizo kakaruka John ihangere kweguza sente tweka no kweguza loan omukamasho bank na namagobaga bank gakaka kuzahigura kugira ngo za bank nzesiga kora government okusinga kukora umuntu no basata kubona umwehora sente leverage mukagaraka mukagabara abantu sense ejo ni production ni investment ya kikachi mu economics we bari mu hati icyo kinizina ki no modeling ya kikachi omuntu bukumuha sente akaba umuntu murungi akazikozesa kurungi ntumanyisa ngurajya producinga kandi byara producinga rabito mukatale kandi barabito mukatale akasenta karihamu najya kutunga purchasing power najya kujya umubara ya Nelson agure mu ka senator ngimwe rokori nari yakarabura mu bonene nyeni korora meisho ecyo kunya nikizoka meisho hati gini sejo kana nyomizikaga gini sejo government ejya kwiha rukomene nabishatu beta kubihaho obwaranyo 2024 hateje ni cyo umuntu womwe government yamuhaho ibiro kaga abokuba yanyo akaginisi nari yagura mutu gwa sabuni ugwa beta kuchira kugura yagura lita ya mati kandi abeta kujinywa nje manyisa ngo naje ine ndwara zinde za ratamba tabokuba nka 25% yendwara eziri mu Uganda ezimu niziretwa n'indiyambi so ato muntu wogu yatunga balanced diet that is the assumption no kwamba wabuze kibuzo wagira ngo iki ni kibaruki ikibaro ngiye nicikwa iki the assumption iki ni kibaro kiri practical umuntu kubagira purchasing power njumanza ngo najya kora wallet agure ikintu muduka nabe hamuhanda umukatale nari mu supermarket nari mu bar ikintu kiyagure kiro buri kintu cyona kiro umusoro kitaro umusoro hata government aho netabye hata abantu abakobata if you have 40% bagamba tatenei rounding off roughly 40% kubo ne 40% y'abantu bawo omwihanga tebeine ekibakuturika completely tebeine ekibakuguza nico manyisa ngo hati ebyo kora byona no targetinga 60% konkara 60% ebimu abamwe be ne ba producing seasonally umurumu ebitsori wakamwenje narinda either okwezi kukubanza kwa kabiri nali kwa mukago kwa musanzu season hati ina kasente from end of this month tutandika no kwa munana paka December umumpare tarumuneki konga nabo hati
ali 60% eye kutasha akasente konka nakatasha seasonal hati kuborora abantu abakutasha akasente day in day out mu Uganda percentage is about 30 or below so government neyenda ngu ekozese emiringo enu kwimucha entasha y'abantu entasha y'abantu gwerimuka bagera amani go kugira ikibagora iki tubiheho umusoro gukora urugudo rukujyawani ka Mwenje umusoro gukore irwaro ryogo kusosere mtwara 29 kilometer emwe hati distance yogo umunko kutembe nyonyo koroga Kampala kujya Nairobi hati hura konke mtwara 29 imbangu it's an exaggeration ibyanupo no bimanyi hati government kibaru icyo nyindora ngo kikire economically kikire because toso kutunguri hanga aba member abatuze bihanga eryo batine capacity yo kuturya kasente kona naruka kwataho nari kugira icyo bagora Nelson yavuze ngo eje modoka kwanka modo ma Nelson asubiri kubanza kumanya ngo amahanga amenje mu Africa hano gakaga ine modo zingazino nangwa nezindi zikaze sub county modo nezindi ziri county modo government ni gitira hands kandi chairman Dani yakugambira ngo amahanga gandi gona gaine na incentives nyingi zikuchira nazo government mutandike ine project ya sage yabagurusi 8 and above mbabara mbale bine kitweka pa amazi konko mahanga gaheru mbabara zikuchira zino oyiduke ngo haloho na amahanga gamwe US Britain UK France Germany ngacha abantu unemployment fee toine murumo mbakososora and he knows nabita nabamanya nateko kubona nabamanya so hati kubongera ngo ihanga obota katungire murumo nduka sente obota Gaddafi hano muri Libya abatuzibe akabasomesa abahameze n'amashanyarazi kandi batakatungire murumo nubakwa sente kata United Arab Emirates the same toso kungira ngo modo egwiri itwe nkihanga rikiri nyuma muno ni kikuru muno kukozesa buri muringo gwona ogwoko yiho mbona ko because ubona ko obwooro buno bumazire kuba cancer tahero mbantu beitu to the extent hata abantu nabawese nabanyumiriza muno hati abantu mu position nagira ati nyowe nyine mwana wanje wamwita Robert Twesige agira ati nyine chairman waboro mu Western Uganda norona isima no kwisima konke ni driving school muri mbarara hano mugiga mu hata ubwo nabo kuba mhacha sasa ujya ati nyindi ningambira babo aboro hata abantu batangiye no kwiha positions ombona but this is a very big disease system yona omuringo gwono gwo muntu asoko bwihamu nicyo korora abantu bitu mbajo machacheze mubageno basaba kuvuga motoka ibyo kandi mu kanisa mu kisenyuko pastor yagera ngo abatine motoka mbaje kuzuvuga ngo porado hati ngasamira no musejana iba wanje hati pastor yatu genda jivuga muri nyari ya Yesu hati we neighbor atiri kisumuruzo vum yatandika atamubwiye hata vum sembera yo sikanda hata baje kujya kuvuga kandi nagivugisha umuntu hategere buni tukiro hati abantu desperation neba ko 70 bindi muno abandi nuko kura ngo barango mufumo mabo natambati ngo bajyayo so na government President Museveni is so passionate about ending poverty na kozesa buri abaganda ngo bakureto mu watwa korora ngo yataho mukonogwe okulemwa kwa program zino teso kuba bad political will n'abanya Uganda babi okuvuga yakugira ngo abo mu sente bazitunga ngo bazinywa amaro president takagira haridia to murazitunge muzinywa amaro kandi ngo cancer amine nup chairman kasa basangire n'abanywa amaro omusenteze basimiri ko yambisa ko ihombo nako akabagira ati mwakora nikibi ana abagira tumugumize mu ati people power bamugaraka ngo wa power batiro mu ngaro neza sigara bazinywera cyumwe niyo ngora yabo wabana bagambira ko chairman esente zarga Kampala zikaza mu bantu direct nkakash kanshoti nkiteganisa bembezi abahansi ngo utakubasa kuragira kuko sindi z'abantu bomba ziri banke za Museveni ngo minister of finance Museveni atwiri sente zido hati mwe bembeza abandi abahansi no kwaki abantu icyo bara customizing ukagira ngo iki ni cya mukago iki ni cya John na cancer ataho no wakutaho ikimu ntiki tukutako icyo kubanza esente zo nzijana neberagiro ningash guidelines
hata noreba ekijoni yagamba bakanga kuzira bya district abo kuba bureaucracy nibinge bikuza kurabamo amateka now esente nizigenda direct aha account yaho iyo murka zikeza kwikaho nanye bampa notification na district sente zeje nicyo kurebera John tarhamurka kungana amango miliyoni gana zigize register zizire now umurumo gwanje no gwo kumanya hate ngecyo kurebera hito twatsire chairman wasako yazangaye omunda yakwatsirwe ondijo akari y'umukozi wa government wakareta abantu be banaye abatasiyemo konka we are able to detect esente yazigaraho konkazi witoka haina hari abo kuba ko beno hura radio obeno hura ni bamugamba huko witu konka sente twachi detectinga twamukwata now kandi koko babyalwa nupo ekinani ingamba esentezi nibazeterra omurka kureka ekintu ekirumwe kirungi no kugira ngo esentezi mukago kora shashure zo wa Boaz nyencha kare ziryo wa Boaz zo wa Nelson steine kara tuzikwenda karazo tuzikwenda pate konka kimunywano wanje yanagamba Nelson ngo chairman wa movement akaza kwata kashe sente kanezabo government ne yaki konka yagarka yabasasara yagireti yaba no munyakaturiki yaba ni UPC yaba ni FDC yaba no witu sorongas obota kwebasa iwe kwataki sente kandi no kuza kutahwito kuza kuburiza amanyamukago chairman torampagire manyugwa kampagira hata abantu bakuza approving nabanya bo kutura noha maybe no mukuru wawe maybe no wakwatire kishana pouring station kandi no kubasa kumanya ati Boaz twamuhe sentezi naza kuzigara ungashe chairman abantu bashimye kuzitunga abatakutasi ibyo kashatu na mwenda rigana eventually sentezi mbo bari mbazakira kandi ushanga bank hariho motoka z'abantu umuntu akuvuga motoka nawe takutasi ya sente buri kwezi manya Boaz hata nakwereza icyo kureberaho cyo muntu owumurka gwanjye owakayonze nyoni ndgo murka yonze kandi umwanya gwanjye n'ukwato mu mbari ejo nemerka yanjye ibiri ompurire so ni nyenda ngu abantu baturire hatero umuntu agira ati nyowe tinyine kinyine omurkomu nonye tegereza atere hatese umuninga gamba TV agira ati nyine kinyine konka hatu wazo murko guketora kiko abantu bo murka bakisha okajote sente zitoirwo baza kugira ngo yitwa bana kutubazitoire bazheire bahi konka bana kuwaza kubabuza owe mukono munako no mukozi orukoro wa mukago owunyencha kare mukago kuza kugira tiro kugirota contract yanjye niwe yawe mbweni we president iki yagambire kandi ko kumbinga naza kuza urwakaya yakano nabo kwa niyar kuzarwa ningaze kurondo murumo wa John busongora sente zo murka gwembare ninga za kayonza niziba zazangaye kasese nikimanyisa ari miliyoni gana kuba bakwaho miliyoni so twatsigaza miliyoni 9 na mwenda miliyoni emwe kazangaye busongora are you getting me now tu ninyinare mu mukago ninga no murumuna obahereze kushishe bintu akaija hatari wa mukago yabete nicyo kora hataye kwatsizengaye konko muntu kwarari yo mu rukogo aine ndunde yemwe ninga yombekiremu enjuye ekyo cyonka nakorofayinga kutunga ki nonye tegereza nangwa na mukago yamwemerera akajya ati nyo nakwita karyangeri emyaka 8 ndabamuhereza ki sentezo konka kumukugira ngo esentezi mwatandika abo kuba itwe tuba tutariyo konko muntu uri kumanya amazima ahugare ngo muntu guno wa bashimiye kumuhereza ki sente because now omurka gutandikire kuba planning entity now unit
Thank you. Ugomba mweta Apollo tumusime Karega naraga kinone. Nagira ngo abya parish model government ekozere kucenjura abashimwe gasabamo kumara tubetegerize risks bataka hire sente zo. Tuburi yomwe munabasa kurushashura nicyo kurebera ebutongore bwa sente banza kumanye intention yawe bitaka kwirelone. Eshonge ndijo abantu behiremo kigambo development umuri PDM hati bagita parish model abantu bakwena ntunguka nebenda kuchakara so ngo wese ngo ni parish kuba kuchakara konka Boaz otakongireho hati ekibari yabizira ba banka kundambura no confirming nore government nikeriyo nehiramwe ebya bureaucracy bitwagamba now Boaz nantwire neiwe ahabwe nkiringaruka nkija kurambura nonye ishuka ngo turi ahaseremwe turi aha parish ninyija kurambura kikinta kumanya what is ento wa jone tingu mantezente neza jono ziretsere abo kuba hataba barinkaye bariya nonye tegereza so ebintu nito tukubita tubikwitwa bo musente abo kuba hati abunki ninkwiyo sente zo kuvuga abo kuba waron hati yaza kwijo wanje kumparoni ni mushashura inspection fee nizigira zita nizigenda konka this time ogwagizirata ashitamene iwaho Python ara Kampala na manya Python numunya kenshunga konka Kampala sheze nagira ngo yatangara kuri ma Nelson amyaka ya ni degree 2 ngana jya government ni ngo kuba mazima umuntu kuza kushoma degree ya kabiri rero kajya mutweni umurimo ijo nente kateka mindset y'abantu bitu bini kugira ngo nutego kutungo mu government ubone kushangura bwaza gukora nashaka ngo twege okuba abayiya tureke kutorubanja government mutaromero ndakwebaza chairman mukago abo kutensaje kandi na kutabarusya abo kusingura omukwembera je district muhanje Python abo bari abo akamessage kawo turebe feedback y'abandi bantu nkababera nari bashatu oguma mweta niko asasingwire arakankara buhunga mu rubwisho najya ngo abantu mbenda government kubahabura omwe kubahiriza sente umukasha mwataje musino wa wetamu shamanya bushozi cyuhura najya ngo bazi nyabarzo mu John nawe na chairman Dan mukago abo submission zabo nonye kunga Boaz tuwasere tureba government ni leta programs nyingi za sente kwena ngo umuntu hansi nawe atunguke konka taro programu y'abanyarwanda baganyirwemo nga parish model icyo nicyoreka ngo sente zitahana zija konka zigwa district zitwa ba chairperson C3 n'abagenzi be ikindi Boaz gambara umwami chairman tumurebere nko muntu kozerege konka marwaro tutagira mebazi tukarebe bizimbe konka byemerere cyo nikitwerata n'abatoje musi obarwetamu bari kutura mu nego mboranse so mube mu gishemererwa hawo aha ugomba mweta Faruk Sesanga speaker ahabwa wizi sub county kibari istemur Kamwenge nanyangitwe Kamwenge tukiguza accounts hine owabo ndesente abantu basiba n'abatubuza tubura answer Faruk Sesanga nshongeje maybe George raising in RDC wanyu wa Kamwenge abonje mtakatungire sente aha omwane John mwene militi arakabaranga nabone Kamwenge ikibari istisha zari atumuyoza nagira ngo PDM tinka jihurireho umurwizi busheje uyu no hurura cyubutaka jihurire atune Julius ko rugo mukajumbara nkashangwa rwetamu na kinone akajumbara rwetamu aha kuriya umushara na Simba buri ajya muri mboza cyamana mukago abatungiriza parish model nobo bashimye gutunga cyurura kanoshangu abineho nabongerwa you will get answers le manual wanyangu team MK message wije chweka so tutino kutataka gucuma icyango cyuka tikije ngabana Vincent ubwo no akagoyigo igwizi Kamwenge abanyakamwenge bareba program y'ubununga najya ngo Boaz programs za government zikabere zirungi konga implementers n'abashomanguzi cyo kureberaho
ahindi sente za parish model bazitungire bitu gwizi sub county tariho beneficiary no wazitungire ikindi program zije hatabiro okushomesebwa nicyo ebijuma bya programs bikore umwe bukubara ngabana Vincent wakagoyibwe bonze bitara bakisabwe gombara ya wizi tuendeze bondi mwe bare kutura abanyawizi kamwenge dali yasengena nabo ubwo no akashongiro ubura yana tusima busima gometa Vincent Katebe na bari cyo bari isti kamwenge najya PDM neza kuyamba bagiga chonga omuntu aburijo ikiye no kutera karuru nakona basaka katera kateri kana n'ibyo nakure kato Matias Korgankoni nkona ni shangwa cyo bari isti kamwenge najyangu umwe bari kwereza ranga kumugisha yo n'abantu bacu bari isti bona iyo disha zari yanjye so bari turiyo mu turama abakara njya tugaruka mu studios tu kugire program ne chairman ne bivuze byazagarukamu chance ya gaba kwa president kanje John na Nelson bati niwe kanguri atikete nere munoza gukora uka comment kake kubude kigavire John president akagamba ki omudakika emwe ibiri buri baje we bari muno president bihanga abe nagamba security kandi security particularly abe nagamba ha owitu byabire yukasese abero na mukaga bikozo koire PDF obuiza kagera abantu byatakinga owitu kandi abantu kana nababiro bakafu so abe briefly abe naha kigenderwa cyatwire amahiga Uganda mu Kongo umwaka ogwa 2021 2030 ku kandi nebukozerweho sofa kandi yagaraka yorekana bizibu kutumbagiza operation y'ibyo butamariraho cyumwe ADF yagamba ngo ensonge nkuru ni ibiri zikaziri ibiri hataroho yamo kozi ensonge nkuru ibiri akana gamba diplomacy kandi ubu yajurekere ngo diplomacy no mese Enkora y'amahanga yes Kabela akata twikirize kujyayo kandi ofizire Shisekedi yatwikiriza ensonga akorwaho ensonga akabiri of course ni intelligence kandi yajigambiraho muno of course operations nyingi military operations za mahanga gona nisema ko baziri intelligence led note ko kuba no manya aho kujya ku attackinga abo kujya ku attackinga a number yabo the source of funding weaponry kandi utamanyire ibyo real no so kutomera so ngira president abe na nizi hanga ngo ebe mu bikene bijya korwaho indeed ko mutuzo wakasese ground presence ya mahe yongire na logistics zimwe of course na intelligence surveillance systems obine yesterday captain tumwebaze abe nakoreka drones ngo kuzikubyaye cyuru kandi zikagira amakuru agazasakayo and indeed I have no doubt. So you found his message reassuring very enough? Absolutely. Abo kuba nora abo hano buri umwe bena gambe bi buri umwe bena ari expert muri ngogwe uko beni mpura abantu ko hurira so olinda so ikirargayo kibura atandika kwa bisa abantu okay bagamba so bano bantu po bantu so ito gaba kasese aba boda obusinge ntuburora tukwataho embere gakiro mu nteko banywana banje ababwera tampondo town council banywana banje ku rugumu gureta bukonzo east na bukonzo west halo habamwe mbagomboraga mu disoze na chamene sisiri babe barabizeho orders zitari zimwe na zimwe ngo bakinge sahina agambire na cyegegwa RDC mnywana wanje Karungi Monica mutuku witoko azire ngo agatiriho orders zo kukinga disco halls na kasese bebiriyo konka already warusimbi na lieutenant kano Saulo Shusha na bamanya babe bagira ngo usharudwa wake birijyo disco halls hakutoroka uku abana abamwe basatu abasagire ahatakejo bakaba turukira umusomere cyuru bagiye kucakara bagire kutera disco bagire kucakara
mama bakabura abantu kutinguma because secondary school students baso kujya mpate kandi basagire bari abagira obudometry sahina bakamara prep bakasaba bakatulike bakatera ugasinge Maria kandi bakabokeza so disco zinu nasokorga yo muntu akagera ati nari abantu barabaho so disco nyoni mpagera ngo disco bazireke ngwataganye n'abanywana banje abantu patu twicaranaza bataho umumato bari binyanza amato badwireza vesti kango tujye mu struggle hata hadena nyine nkiraniza n'inyu ebidongo babireke murare kurunga abare John Bible negera ngo hazirwa kubararabora no wazirwa kucera rakira njukurebera ayaba nakora imicembi akasigara hurira akagira umucidunga henzire biraje byishimo owabire obedient yafa so Bible cyagambye okubararabura Nelson enshonga zibikwenda ati enshonga zempaka gamba TV no kwatanisa na president Kamara ni chief because to know for now no kumwe mukono ombya gukora akakoraje right nora Boaz no kwatanisa toka kwatanisa na mubihiwe cyo ahabwo kuba John timanya obakaseso herire ryari hati esha heji umurkasesa abantu nibije cyuro because abantu bakine mu kutinoko hata bashuma baryo nibibera cyumwa amatungo gabantu konkato no burariyo nakugambira atkasese rukurungi tarabona kurungeri kasese abantu arho umukaza n'umushomesa wa primary mbamwita Skovi bakabanza bija bibembuzi zona icyurugu cyona bacitwa EDF kandi aba movement hata barigira amabati hata baza ahambuza Nelson debate wajivargarizing kandi byo no yanagira ngo ababe okwibatkura mukara shana wano ibi ya government abantu basa kubrime kongo kwibero mwiro nibiratwibere bya government kibyaho hata bakwate by'abantu konka mazama ecyabire kasese cyaki ikintu cy'umununga konka n'ikintu cyo kushasha kugira ngo hatkogere ngo bubu wayi no yabe nakuza kasese emambe zwabe no kureba konka abana batorokere no baje Florence Kabumane MP wa kasese akemera fro ya parliament yajyangu omwana kiruka yaza polisi yagambira aba polisi ngo abantu ko bariyo n'ubuti abantu no bamujyangwa ngwiro kweyongereyo ugendo za polisi ndijo no yebuza ihanga eryo kugira ngo hati Uganda no kuhendera turinka abarisa benta boko kigari ikigambo cha kabugo parliament abari toka mutwana mukote na abari protected oko wite affidavit ngo ya record ya court maybe tikari ikigambo buzima tujya mu cyagiye ikigambo hato witoku na numba cyama ndo kwendera abantu bine no shango umuntu ayinente nkamagana abiri konka nazo mu rugo akingaho n'emihingo agenda aza kubyama konka hariyo abantu bine o bank no shanga ka banka karimu miliyoni 20 konka karahabe imbundu babiri hati Uganda eshahidi yitwe turi inkente zacuruhura nakazo ezo kurara hambabaza turya hambabaza ahubwo kuba abantu bana batambura bakarwo mu ihanga bakarwo mu ihanga roba yemoro lekerakuba bakashara ensharo bakataho mu ihanga nyinde nemuhoro bakita abantu anana babiri bakakwata abandi bakagenda nabo ukangira ngo ihanga tero Boaz wareba esente eziba kushisha ngo bato operation sujya bome bagire kuyiba imbaho za Kongo na gold n'ikintu cyena ko muno babara nonga John yakasharenje ngwikono cyangwa ingenzi orobente yo mu ekera kuba no doctor John nawe haraba kugwera bakufitera akakwita kunkanya bakuperekerende okazufunya utakugira inzi mu mbuga ukate baba bazikozereshi chairman ka reaction ko kumwama I think nwataho then ikigambo president ki nwataho niyenda kumuhamza ngo namazima amezi ngashatu nyuma tukatunga and it was again no problem tukabura embazi but as we talk ni ngambira ari Uganda yona
konka ningamba nkati kiruhure y'inkumanya twine mbazi eri kubasa kutusustaininga ameza na kwika amezi mukaga kandi no kumugambira ngo wenke gomboransya as we talk aine a new health facility eri kuza kuba equipped kandi ndiyo esande eri kutandika inza kugabana equipment endijo y'amarwaro abo kuba ninyenda ngo muri kiruhura omuntu wa asthma omuntu ori kurwara allergy at least na yaza facility abe nabasa kuba enabled ningana bamutacyome cye kirinka oxygen at least nahika akutunga embaze ndisho mu equipment y'inguzagaba erimuka no kumuhameza ngo na seed school ye ebe tuburaburuzo mu mazina konkariyo neza kwija kandi hona ahe bintu bya government birukuza niwe nimbanza meginga shuwa ngo bine byapa so ebyapa bye azuito kurwetamu twagikorire ebyapa bishatu rutamu so now egombora chairman kwikiriza kandi aho babebeine ka encroachment ndiyo ninyijayo nayo kukatakoringa kandi nkakeza katwireho emyaka ebona benta kizire now president yes ahabwengi president ahire speech ekyo kubanza nko mwebembezi wena inyenda kusima president witu wa Uganda speech ye yanyuma abazyo aizire kuhereza abantu amatsiko ningashikubaha hope kandi ekibura umuntu wena omwebembezi ashemereire kuhereza abantu amatsiko ekyakabira mu speech ye ekinkunzire munonga agambire ebintu twene bitukutaho stamp ekyo kubanza agizire ngwenshonga ezabene ziteganisa Uganda konka terist hati ishatu zarigireho 1 a strong army that can fight any type of war ekinimpamye ngo nabantu upuntu bakikiriza ngo namazima batira shabab batire ADF nibabasa kugira na cyecha kigambireho konka ntumangu ADF tekiriya abo kubeka yashikira almost iziturubirizi hino buyabe yakwataga kanya na recruitment center kaberebere and mbirizi so ADF was strong atirera kwena yargaho yatera na shabab yatira abamerika bakataha so yanagira ngo ame that can fight any type of war nikimanyise cyo yagaraka yagira ngo ecyabe kitariho ni intelligence egi niyo ekirumwa kantu kake kobweremo konkeji ba building a strong intelligence service that can detect ekintu konka harimo abakuba babyamire maybe omukubyamomo harimo noreba hariho ibintu bikwijana bihinduka noreba uri tukatugira bakutujugutera grenade konka hato musheija nakwata raksaka ateka mbomo umwagereza na mukago atakumangwa yikorire bomo ajyati ntware sente nkahi watsigara nesumwe mukago kuya yahika ahakwenda kugibarra benambar so nore ngo nawo nabo bakega hati they are sophisticated beine amagezi gamani aguba kubasa kuteza ki Uganda konka akutubenture cameras night visions eziturebere nyekiro ezikubasa kureba konka yagira ngo given chance hati nkeijo is it UVS ezezi kunogira ngo ijo bakana bamwikiriza aba UN bakana babasa kurata abantu bitsira abasirikare bitu Somalia bagareka babatera even from here Uganda abe akana basa kubakurata so nyoni ngira ngo ebyo twegire muki president kwaragambire ihanga ryona yiwe RDC aha district yawe how are you handling your security because you are the head of the security in the district RC3 ahabwenki no gumana ureba Nelson Tahinga Nelson Teinente
konka jwerege nuwakukiza yo kunywa nonye tegereza so everybody security n'icyo kurya cy'umuntu cyo kubanza icyashemeye kuba natekateka buri zo kandi maybe cyabana utakwevero just umusekereza 30 agambireho na cha deployment ya polisi 18 police post 12 muri yabo should be standby bari mu uniform baine mbundu zabo ready to move anywhere yagaraka yagamba na hacha communication semirire kubaho kandi toll free line ejo nayo semiri kubaha gombora not someone calling an RPC at the region then RPC wakatandika kujya kusera ukuna so nebyo inyenda ruyere kutwara mu gishogu kusima batahi banje abo kuba ito tuijaha twayegesa utayiwanje Nelson aine ebyakuteka ngo tubishyikire konke kirunye ngo kutwamanya nyuti ngatungire degree ya kabiri ndi LC5 konka Nelson urukurra urukujya ngo ihangana rufa umwana muto murumuna wanjye nanye n'umuntu aine degree zibiri ahabwiro buriyare amor so surprised nagira ngo zikijasta konka that environment yi ihanga ry'iturukuriye ngo nojya kujya mu research ukarga yukurungi ineki so abantu mwena nimbasima insima management ya TV Sky TV ruyare kinacyo ntukisimira ihangere na president kutaho environment ngejo kandi ntushaba ngo abanya-Uganda bashemereye kureba president wite byakozire abikozire so that ureba studio generator so kweli is it standby so ntugambira abanya-Uganda ngwito pate yitu turiyo ntweyombeka muzeyi wetu niwe main ngamashanyarazi agakurga ginja but in case standby generator na yagize leta general muhozgenerwa mabare koreka mushere no gutumwacu mwese afan obaye chama ninjira John tuje turete shitenzo mu parliament tugire ngo president Museveni we chancellor wa buri university so go document iyo mwana ara muri university ebero umukono gwa Museveni rero umuntu wanu ukwate document ero umukono gwa Museveni kandi akarwa makerere akabyanga note bukumurami ojoti yogugu nuwe muzira wanje n'umunyamugo mukuru hinashomira niye garike dem mugana John yishitezo mu kirete president wa every university then ate yabajwekero ate nko tugira ambassador kongamira sa foreign affairs na gumari president thank you wale chairman mukako kutaira wale yasima Nelson kutaira tukutabasi kushoma once again politics Congress wale ato kumunda magoti hokashoma wale kuleta abantangu tukwesharinga Nelson omutuma goyize ukashomera mukono otesharingire utajukize reka kuleta abana baba ndangutu wale umwami tunawe John turakoza tekera team yitu tenda kwibaza abatureba mwena dusagaruka turana n'uwa katani sabiteri kwija nabandi Boaz wa Mongolia icyoro kirungi ebiti bitekateko bya TVG kureka neby'abantu buntu irakari abantu amare kuyijusya wamanya uti nkozereke hati chukuretero kugira mwene Yesu ujuroti nshimiye kuba ni ati kuneko risaga mani nkakore hati ni kireba kiro because to kwija kushemererwa kitagiziriki kitaro to kashemererwa kitaro so no kushemererwa kigiziriki so waheza kushemererwa kiroho hati no hor kwija kuyijusya kugira kune chikora isaga mani hata mana gakurata hon chikorenda echikorata hon chikorenda because echo rabota kozire to kwija kutunga manu gechire abo kubara umwana rukubasa kutunga ibirabo ngabishatu
ariyo mwana umwe kandi hari inote ine kiyatunga nangwa nakimwe so obo bwenje wasinga mu class naza kujya this time neza kusinga mu class ngarike mbe smart kandi ngarike ngire mtwe mbitware byonsha Radio 5 umuriro irakajaba ani mbyaka tinzane babo Sky TV yakuletera umusaruro nyamurungi nibihinduka things change ogwa abantu ngamo United Actors ireba rukundo ngano mangu bible nebiya ngo kufa no kuzo mwigo bajango rufuneri keje mweno mulonyo mwigo ngiwe benore twarutaho mukirasa bwo burunju bwa wumpurira we na nasirira naba nkekisirira bitiro ora combination nakushaba umutima wanshaba kamwe hato mbwenu nutuzigite embera y'ubwangane entura y'abantu nagenda tutaho umuntu kusharura wanchenga ebera ukusesya hamwe na no kwigesura tegereza umuzanogo aha Sky TV aho kutandika nebero mushanje byo kwa munanogo Sky TV irakari abantu buri rwa mukaga shaha mukaga okusya munana zihangwe otaferwa program education and patriotism nanye Vincent Mujinyagwishwa turukuretera abantu ombintu bitari mwe namwe ebikwatirine nebyo bwegese no kukunda ihanga ryawe nibakwegesa ibyo kubasa kuno mu ihanga okabasa kubishemererwamo kandi okafuna ne muri ebyo ebyo ruho no shoma ningashebe washomere Sky TV irakari abantu otaferwa programu y'omukozi buri rwakana shaisha tunechweka kwika inane chweka zo mukiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abarukora emirimo yabo emirimo y'emukono ndija kuba ntubakuretera aha Sky TV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitoru kukora no basa kwegera abakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha Sky TV irakari abantu Lunchtime request show aha Sky TV okurugoro kubanza Sera gatano shaha munana shaha ikumizo mwawa no twanta omudi ya tamushana okushaba keshongoro shaho birthdays no manya oryoko to kumanya muntu wa mane ok celebrating na birthday twinemu obutumwa bwingi aho surprise calls ziri no basa kohereza obutumwa mama wawe tata wawe omwana wawe nengashi boyfriend wawe nengashi ex wawe kuruga shaha munana shaha ikumizo mwabazi hanuya aha Sky TV iraka ry'abantu is the boy king Madonna Cubs baby bam 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 orwa kabiroru omu program omuhinji no mulisa otaferwa amakanda nagasimbire kunuya omuri Kikube district ninza kuba ninganira na no mulisa kandi no muhinji konka okulisa nkwari kutekamu amani mingi kintu kindemere kukira munonga ninka government yampwereka tractor kandi yampa tractor nebata nyonyenga neba yagiha district yono okuba nenye kundramu nibayijaha mbegesa nore watunga tractor nehinga ebyara esharura ebitera ekora buri kimwe cyona hata nikiba cya kandi capacity ya niyo ntakozireki niyo ntayini konka natunga ha tractor ejo nimanga ikicwe kandi cyongera ku developing atari nyenyenga no hinga binyatsi byacikaje nimpinga cross dana mpinga napia nebicori konke bicori nakugira nimberuga mu habo enshonga za obutebasa bine kirisa kirungi konka tingarikira hakibinga butakora ki aho butebasa konka natunga tractor ningumiza muneki nebicori Sky TV
iraka ry'abantu. turebera enshonga za rukundo aha rubaju rw'omwami n'omukyara boyfriend na girlfriend narishi abantu bingi abaryokwe habiremu obutikirizana habamu n'obutabanguka omu maka turebere ngu ebi nibireetwamu obuteesigana okushanga otinevunanizibwa aha mukundwa wawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner ebyo nabishanje aha Sky Television omu program nyamurungi eya Love Drive erabereho buli Sunday shayina n'ecweka paka shayitano n'ecweka ez'omukiro sakwa nitukusiyaho amabaraka g'abantu harimu enshonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho n'obuhabuzi kuruga abantu abaryokwe nanye omuheereza wawe Olivia Kamusime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School narishi aha social media platform zona Sky TV UG official Sky TV iraka ry'abantu. Noenda kulinda umubiri gwawe gukaguma guryo gw'umutindo utakafirwa program yitu eya physical fitness buri ko kubanza kuri wa katanu shayi 12 n'ecweka z'ubukasheshe ukwikashahero ubu ukora exercises za buri muringo hamwe nezo murembe kandi ohwera umubiri gwawe okuguma gurya mutindo